Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherereye mu mandi zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Nkuko bisanzwe ngendi Isaac no nshuti ugenda ubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Naye makuru rero tugiye kuba tubagezaho muri aka kanya. Amakuru tugiye kuba tubagezaho muri aka kanya nayuko Ribu yamaze kwemeza ko yakiriye ikirego cya Shadibu wavuye gutanga ibizamini nyuma yo gusambanywa. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe.com, ni inkuru yanditswe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 ku isaha y'isa 5 n'umunota umwe. Iyi nkuru ikaba yaranditswe n'umunyamakuru wandikira Igihe Nsengiyumva Emmy. Aha nkuko turimo turabisoma muri iki kinyamakuru Igihe, nyuma yuko Shadibu atabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable benshi bazi nka Tayugi umukaraza yamufashe ku ngufu nyuma birangira amusambanyije ku gahato. Urwego rwemeje ko rwakiriye ikirego kuri uyu wa 22 Kamena 2026 nibwo Shadibu yashyize hanze ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butabaza Ribu, nyuma ahamya ko yasambanyijwe ku ngufu. Nyuma rero yo gusambanywa ku ngufu, uyu Shadibu yaje kujya kwipimisha kwa muganga kugira ngo hafatwe ibipimo kugira ngo abone uburyo ahabwa ubutabera. Amakuru yuko Shadibu yamaze gutanga ikirego kandi ndetse akanajya kwipimisha yemejwe n'umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitsiyeri ati twakiriye ikirego cya Shadibu, ati nibyo twatangiye kugikoraho iperereza kandi nawe yavuye gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center. Shadibu yasobanuriye Igihe ko Yugi umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanze iwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. Shadibu yavuze ko umusore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena 2026 yagiye kumusura iwe mu rugo yitwaje amacupa 2 y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusabana no kunywa izo nzoga, Shadibu yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Ati Yugi yasanze mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa aryamye iruhande rwanjye numva ko yansambanyije. Ati ibaze ko nari mu kwezi k'umugore byambabaje ndanabimubwira agira ubwoba ahita asohoka iwanjye, ariko namubwiye ko naho ahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shadibu yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bari bumvikanyeho, ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze igihe yari yasinze. Ribu yemeje ko yakiriye ikirego cya Shadibu ushinja Yugi mukaraza kumusambanya ku gahato. Ngayo nguko no witwa Shadibu uri kuvuga yuko uyu Yugi mukaraza yamaze kuba yamusambanya, ariko mbere yo kumusambanya ngo yaje kwinjira ahangaha kwa Shadibu uyu mugabo atwaye amacupa 2 y'inzoga. Nyuma yo gusangira rero na Shadibu, uyu Shadibu yaje kwisanga yasambanyijwe atazi uburyo byagenze. Uyu Shadibu avuga yuko bitari buze kurangirira
ahangaha ko nubwo uyu musore yamusambanyije, Shadibu we yaje kuvuga ko yari ari mu kwezi k'umugore. Uyu rero Shadibu aza kubwira Mukaraza ko ibyo yakoze batabyumvikanyeho kandi yamuhohoteye, ko bitagomba kurangirira ahangaha. Niyo mpamvu byaje kurangira uyu Shadibu atanze ikirego muri RIB ko yasambanyijwe na Yugi Mukaraza. Uyu Yugi Mukaraza rero nawe akaba ari mu mazi abira, Shadibu akamubwira ko naho uyu Yugi Mukaraza ashobora kuba yahungira, ko turi mu Rwanda rufite ubutabera. Ngayo nguko rero inkuru ziri kuvugwa hirya no hino mu basitari bagiye batandukanye. Ngewe ndi Isaac Niyonshuti, mbifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Ndabakunda cyane.